ایوار باش بنیرین هجا جارك دن ام ده برنامه رمان کوملگای ده چارپل مدیا ده دیگل هفن ایرو مجارا ما لسر خبون و سرخبونه دو شوین سیاسی ینکو بست سالان ده ناو کردادا مجارا هبوني مجارا مناقشه مجارا جبو ايروجي جبو روجاوا ماجي بر اكتوالي وكنقاش من بهالكفتا صلبجرا داترنا سعيد عبد القادر وكمال فوزي و بابتي دخازم بورا بك صحبتك بكم بك بريوه بم وقتی زانین ایرو 27 گلانه بری به نوتو 6 سالان لباجار دیاربکر 6 نتو پرورین کرد نافدار هاتن انداردا کرن او سروک جمعیت تعالی کردستان سعید عبدالقادر كوريبي سيد محمد عبد الله صادي عبد الله بوبرن سيد محمد عبد الله صادي بالوي كمال فوزي بيتلسي وبمخلصة حجي اختي محمد توفيق وخوجا اسكري افندي دو وقتك شفاق دا لبيستو هفته گلاني 1925 دا لديار بكري بر جامعه دیاربکر هاتن داردکرن. ام به مناسبتی بری هر تشتی وان به رئیس حرمت و بمینت ببیرتین. من ایرو د بیرانی نانوان ده بنقاشا مجارا خبون و سرخبون ده ام بمخيل ورد تصور بكن كو ايرو او نتوى پرورين نافدار انتلكتوال ليدر سياسي كرد ايرو ده صحبت مدى بمرانا اما بصحبت خوان بدن وجاندن چما سعيد عبد القادر وكمال فوزي د ديروكا السياسية كردة دسبيكا سسالة بيستي د چيبونا نتبه پروريا سياسية مدرنية كردة ناوين سعيد عبد القادر وناوي كمال فوزي وكا سیمگین تمثیلکارین دو خطین سیاسی کرد هاتنه دست نشان کرد. سعید عبدالقادر وکاکو اتونومی پاریس خسری پاریس دناب چارچوه امپراتوری عثمانی ده. کمال فوزی وکا ج تمثیلکار نفشن جوان نو کو لسر اساسا آباکرنا نتویا مدرن وکا تمثیلکار سرخبون خازان هاتنه دست نشان کرد. من جي او هر دو ناوان ایرو وکا تیپن ایده تیپن ایدئال شخورا کر مجارا پیشو برنا نیرین خواه
tipin ideal de lekolinin zanistên sosyal û sosyolojiye de tipên ku veka çerçuweyên idealin ku nayê vê wateyê ku ilim sedî sed di praktîkê de di jiyanê xwe de de facto hemîn tişt e, hemîn rengî ye. Lê ew weka metodên lêkolînê ne, metodên bikaranînê ne, weka mirov bêje, dikare bêje weka hîpotezin ku mirov bi vê çarçoveya teorîk, bi vê modela teorîk dixwaze rastiyê binêre ka di jiyanê de, jiyana xwe de, di dîrokê de, di real sosyal de sosyal hebûn de ya rojevê de gelo ew tişt çi qas dişibin hev, çi qas wekhevin, çi qas evkin. Lewra min ew her du navan îro ji bo sohbeta me min kiriye münasebet. Lê şî bi çend gotinan li ser wan her du neteveperwerên Kurd em bêjin, bi Kurtî bêguman ji ber jiyana wan, jiyanekî dir û dirêj, bi têkoşîn, bi nêrîn, bi xibat bar kiriye. Seyid Abdulkadir di 1851 de li Çolêvergê li Şemzînanê tê dinyayê. Kurê lîderê dîrokî netewî Übeydullah Nehrî ye, torunê Seyid Taha ye. Übeydullah Nehru dema ku 1800 Nehrî dema ku 1878 de serî hildide û mirov dikare bêje perçeyeke pir mezin ya Kurdistanê rizgar dike. Vê gavê Seyid Abdulkadir wekî kurê wî yê, lawê wî yê herî piçûk, komutanê wî ye, mirov dikare bêje mirovê duyem e di nav seroketiya divê evkê de, divê serhildanê de. Komutanê herî giring e vê çaxê. Lê çawa ku tê zanîn piştê serhildanê, piştê têkçûna serhildanê malbat tê sürgün kirin Hicazê 1883 de. Di vê navberê de carekê tên Seyid Abdulkadir ji 1883 de Übeydullah Nehrî vefat dike. Piştê wî malbat tê carekê tê İstanbolê, lê 86 de carekê din tê sürgün kirin ve çaxê tê sürgün kirin Mekkeyê. Mirov dikare bêje jiyana Seyid Abdulkadir demekî dur û dirêj di sürgüniyê de dervan. Ve di 1980 de piştê İnqilaba Jön Türkan, İttihat Terakkiyan ve digere tê İstanbolê berê wî ji xwe peywendiyên wî têkiriyên ve digel îttihatçiyan heye ji bo lehember Xelîfeyê Sultanê. Di wê gavê de di 1980 de Cemiyeta Terakî û Teabûn ya Kurdistan Kurd tê avakirin. Seyid Abdulkadir dibe serokê vê cemiyetê. Xebatekî dur û dirêj dikin, lê ew cemiyet piştê salek û nîv tê girtin. Di navberê de em bêjin şerê cîhanê yekem dest pê dike. Piştî şerê cîhanê yekem di 1919 de Cemiyeta Tealiya Kurdistan tê avakirin û carekê din Seyid Abdulkadir heya mirinê dibe serokê vê cemiyetê. Di vê navberê de gelekî têkiliyên wî yê dîplomatîk digel İngilizan, digel Fransızan çê dibe.
یا راستی مروف جبو ویدمی کارابیجه کو سعید عبدالقادر ده او که کده در لیگرینه کده لیکولینه کده گلو انگلیس براستی تکارن پشکریا دولتی که سر بخواه یا کردستانی بکن یا نا سرویا دناو او کده دناو تکلیان ده هفدیتنان ده لی پشتکو بریار خد دکو انگلیز و روژاوا فرانسا و آلیکاریه نکن پشت تایبتی پشت او 1919 یا هفدیتنین آشتیه و یا کنفرانسا سوری سعید عبدالقادر جارك دن او دكيكو بريار خد دكو امبجن جبو کردستان پرچه نبه جبرکو اگر دولت کردستان چه ببجی هنک جوان پرچه جوان مزنی ده ارمنستانی ده بمینه پرچه دبن دست فرانسا ده پرچه دبن دست انگلیزان ده جبوکو لگور گوتنی بی جبوکو کردستان نبه پرچه او جبو خود مختاری یعنی جبو اوتونومی کردستان دناو خلیفتیه ده دیگل حکومت استانبول و خلیفتی افدیکب صدراعظم را دناف تکریه ده دوی دمی دا بگومان ده بروکراسی عثمانی دا رولکی وی گرین که هم مجلس سروکی مجلس آیان عثمانیه هم جیت شتیوکا هم بجن بگوتنه که نو سناتو سروکی سناتویا عثمانی یا ویگاویه بله به هلوست خواهد 1920 ده جبوکو دیگل عثمانیان خواستیه کتیه نا پازاریه جبو اوتونومیه جبو وزکلیه لورا ناوی بکا اوتونومی پاریس خسری پاریس تی بناف کرن لهمبر بیادا بتایبەتی مەڵباتە بەدرخانیان بابانان و گەنجên کورد ku weka Menderes Sedîm û Kemal Fevzî evên din ji Cemiyeta Tealî Kurdistan bi gotinan ku dibêjin versiyonê ku sa heye vediqetin û Cemiyeta İçtimaiya ya Kurd ava dikin ya ku weka ku projeya siyasiya serxebûn daniye pêşiya xwe serxebûna Kurdistan daniye pêşiya xwe pişta çawa ku em zanin ew cemiyet dibe ya Cemiyeta İstiklal ya Kurdistan ya ango ew teşkilata azadî ya ku piştre navenda xwe digihîne bo Erzurumê evkide belê pişt ku ew perçebûn çê dibe li ser esasa evkê ser esasa otonomîxwazî û serxebûxwaziyê Cemiyeta Tealî Kurdistan ya rastî bêfeal dibe ew ka vî bandora vî kemtir dibe û ji holê radibe li gor hinekan ew ya rastî bi Halidê Cibrîl Saîd Abdulkadir li hev kiriye ku Cemiyeta Tealî Kurdistan jî weka ku daxilê ew beşdarê ew cemiyeta nû ya azadî bûye yanî îstiklalê bûye lê li gor hinekan jî ew cemiyet ji holê rabûye lê tiştê em dizanin Saîd Abdulkadir piştî vî li İstanbolê rûdine heya serhildana Şêx Saîdî tevî ku gelek dîtin û nêrîn hene ku pir ji evkê aciz e yanî ji îdareya Kemalîstan aciz e dijî li hember ya îdareya Kemalîsta tevr û çalakiyên vî hene lê eşkere di evkê de beşdar nebûye di serhildana Şêx Saîd ya 1925 de eşkere beşdar nebûye tevî ku Mustafa Kemal di axaftinekê xwe de dibêje ku ê organîzatör Saîd Abdulkadir e yanî ê ku serhildanê dema xwe de ew kiriye organîze kiriye Saîd Abdulkadir e
و چاوکو من گو دناب جمالا تگرتن بن كوريبي ولك كسن دن و حزارو نسدو بيستو بينجا بيستو حفتي جولاني دا لديار بكري بشتي نهروجان يعني محكمة نهروج دا دون ديكا تشارده جولاني دا دست بديكا دا بيستو بينجي جولاني دا برياري ددن بريارا دار دا كرني ددن و پیشی کوریوی پاشی کمال فوزی و پیشی ریداوی جی سعید عبدالقادر دار دیکن. بله لالیه دن کمال فوزی جی بیتسیه جی مالباته که اشرافیا بیتسیه مالباتوی لبیتسیه ناس کرن نها حيانا هاجي او كوان وكا ولد برازن او سياسة كردة جي قرتنا روجناموانا ليل اوكي دخينا بري هرتشتي يعني بو روجناموانيا كردي خدمتك مزن كريا اللي بري هرتشتي لاوكي دخينا لمكتبي حربية دخينا لبانغالتي ده 1912 دا بشتر شری بالکان دبه دور دا جبهه یانیایی دا بریندار دبه و که وساجی تقاوت دبه لی دوی گاوی دا دیکه بحران کی روحی یعنی حیا ویگاوی مرفت کاره بیجه کو او هی به ایدئال عثمانی به ایدئال کو ترکیاتی و به امپراتوریه که مزن و سربیا افدیکه گنجه پورته که نزدیک 17 سالیه لی دوی پشتی به بریندار بونه پشتی به شری پشتی کو دیکه او که پسیکولوژیک دن خاشخانه دا بخواه دیکه او که محاسبه و امبرجن دوی نوبری دا تکیلی وی ایدی به نتوه پرورین کردیا لستانبولی چه دبه کمال فرزی دبه نتوه پروره که مدرن پر پشکتی روشنبیره که انتلکتویله که کردیا پر پشکتی یا ویدمه ده کمالا هیوی ده کار دکه و همو او کمالای کردستانی ده یا کمالا محیبانی کردستان کمالا تعالی جمعیتی و پشت او ریخستنین که چه ده بن جمعیتا اجتماعی کردستان پارتیا فقریا ملت کردستان و پشت تشکیلات آزادی ده حیاب 1925 پر با اکتیفی کار دکه دچه با سمکو سرناوی سمکو روسان را سوویتان را تکیلی داتینه جبو آلیکاری تربیره کرد بکن و خباته که پر چالاک مشاندن نویسین وی پر گرینگن تشتكي بالكشكو بشتكو دي دبا انتلكتوال ونتبا پروری كردية ناوداري كو تي ناس كرن تبيبيا او هلبستي وخي بري كو سر ناوي عثمانيتي وتركيتي او كريو او هلبستان بزانبون چاپ ديكا او كويجي اگر اويجي اوكو يعني سدام اويجي اوكو دوي مروف بزانه جیان انتلکتوالی کرد یعنی جیان انتلکتوالی چه پیواژوی چه پیواژوی در باز بوده چه پیواژوی بوده جه شرم نکه جه او نکه قبول دکه کو بچاره ببی آوایی بوده بگمان او هر دو میناک او هر دو تمثیل جنفشا دسپیکا 3 سالا بیستی یا نتو پروریا کرد سوسیولوژیک پر گرینگن هم وکا مالباتی ترادیسیونال هم وکا کو کسی که کو وکا تاک کس بشتاری کمال فرزی نه وکا امبرجن عشیره که نه وکا کسی که ترادیسیونال مرو وکی تاک کسی کو به نیرین اوقا به موتیواسیون های شخصی بشتاری ترگره کرد بویه
ایجار اگر ام دست به اوکی بکن کو نيرين وان بدن هاف يعني نيرين وان بري اوكي بري بروجيه سياسيه اوتونوميه سرخبونه نيرين وان انتلكتوال يا دنيا فيزيون وان دنيا يا ام بدن هاو او كده كمال فوزي ده بگومان سوسيولوژيه کی نوجان یا نتبع اواکرنه يعني هر اوایی او دکو Kemal Fevzi levracı dinivisine, levracı çalaka, levracı yekçi her yezide çalak eku dinivisine ve gavi servan meseleyen eve le de evkeda de nerinin Seyyid Abdülkadir'da jiber kun nerinin tradisyonel yan nerinin muhafazakar yan nerinin otonomi parez یا ترادیسیونال نه هفته او خو زیده ifade بکن یعنی بنویسین نرین خو بلا بکن جوانه کو او تشتین ترادیسیونال شخو بر تیزانین خزاینه شخو بر تیزانین لی مثلا نتوا تشتکی نوجانه سرخبون خازی جبو کردان تشتکی نوجانه تشتکی نویه دوی بی انشا کرن لو راجی او بهتر خواهی ازح کرنه دا پرسپکتیوه دا ویزیون بلاف کرنه ویزیونه دا چالاکن و دخوازن نرین خواه بنویسنن کمال فوزی بگومان دوی واری دا پر چالاک جبو که ام نرینن لورا بهتر گوا که ام آنالیزا نرینان بکن بهتر لسر اساسا نرین کمال فوزی دا و بدن برهاو يعني مقايسة بكن لو راكو أو نخوا زلال بتفروات أو كنيسية تشتكي بربالكش إكو تكارا نيرين أو كذا نيرين كمال فوزيدا لسر مسألة أن التباو سرخابوني جمرة ببا مفتاج جمرة ببا بجنبكا أو تجاهها مفتاحي نرينا بيا كو وقت نامه نویسندیه به مناسبت درکتنا کوارا کردستان ده 25 سبات 1919 ده وکا برسوک bir cevap نویسندیه دوی نویسا خدا پرسا کود کوارا کردستان اکو در اول هجمار اول در کتیه دور دا پرسک هاتیه هولی او پرس ببی آوائی هاتیه فرموله کرن تی گوتن کو کرد هیا کردستان هیا کردی هیا چما وکا کو دنا وان هبونان ده تنبونک هیا جبو كمال فوزي برسوا برسي برسوا حمود تشتاي يعني برسوا إذا حكرنا بروبلما كرد وكردستان ونتوابون وسرقابوني إذا حكرنا بيدا تشتكي بالكش بيقومان برسوا حياجية كداية اللي برسوا بي وكا دنويسنا وكا كو دوم ديكي دوماهي كيه لی مخابن او هجمارا کردستان کو دوماهی کاوی دوی هجماری دایا او هجمار هی نهاتیه پیدا کنم بقاسی کو از زانم او هجمارا یا 11 پوشپرا 1919 جالی مالمیسانش محمد مالمیسانش به هاتی بود پیدا کردن و چاپ کردن او مقاله به نام کردستان مجموعه مناسبتیله تدا برسوا خو صادقه دده کو مرافت کاره به گوتنین ما اینها ام کارم بجن کو نتوه برریگه ها سرخابونی تی کرن تی دوی به آوا کرن نتوه بخواه
belê heye, nesnel heye, yani şxelloma dibêje hem heye hem jî weka ku di vê hebûnê de tunnebunek heye. Divir da ji bo ku neteweyek bi rastî hem di nesnel warê nesnal de hem di warê muxeyyel de hebe, divê were yani ji aliyê entelektüelan ve ji aliyê kirdeyên nûjen ya vê milletê neteweperweran were ve ava kirin. Ango eger em biçin evka felsefik, Kemal Fevzi dixwaze li vir bibêje ku belê netewek Kurd veka ji dîrokî, kulturî, etnik di varê heyînê de heye, lê ji bo ku hebe bibe hebûn, divir da divê ew özne, yani ew kirde bi hijmendiya xwe azad ya serbixwe vê neteweyê ve ava bike û rêgeha wê jî norma, prensîba serxabûnxwaziyê. Divir da ew tiş ji bo me ji bo hezirkirinê, ji bo fikir pir tiştên giranbuha dide. Yani bingehekê dide me ku îcar ez ê ji bo ku dikarîbim van tişta baştir di edebiyatgehên ne tenê di çarçûva ya Kemal Fevzi û Seîd Abdulkadir de, lê di çarçûva me ya de axaftina me de dikarîbim ev bikim, baştir îzah bikim. Ez ê bi gotina xwebûn û serxwebûn weka du têgehên ku etîmolojîk kökena wan, koka wan em bêjin mirov dikare bêje nêzî hevin, yani di hemîn dinyaya wateyî de ne. Yani aynı anlam dünyası de ye. Xweserî jin evkê xwe, yani otonomî jin navê xwe ji gotinê bi xwe tê dîtin ku, tê îfade kirin ku, yani bi eleqa evî bi xwebûnê, bi resenbûnê, bi xweserbûnê heye. Ew tê çi wateyî? Diwate ewka da jî, diwate gotina otonomî da jî. Gotina otonomî jî di koka xwe de gotinekî Yunanî ye. Otonomî, otonomus, yani nomusa, kanûna, yasaya xwe, xwe bi xwe. Yani êko yasayê te bi xwe ew kiriye, xwe bi xwe ew kiriye. Ew otonomî ji navê wê jî ev dike ku li vir hişmendiyek, serxwebûnek, xwebûnek ya ji bo ku tu dikarîbî xweseriya xwe, xwenasiya xwe peyda bikî, rêgehek wisa de ye ew prensîba otonom bûnê. Ya rastê di warê sosyolojîk de, felsefîk de, bi taybetî di dema me ya niha de êdî xweserî, êdî otonomîbûn bûye weka prensîba jiyana modern ya komelgehan, kultura modernîteyî ye. Êdî ne mesele tercihê ye, weka mirov bêje sosyolojiya modern xweserbûnê ya otonombûnê weka prensîpa her tiştî de. Ê di zarok de, ê di takekes de, kultur de, huner de, dezgehan de, bajaran de, îdareyên lokal de, di ticaretê de, ekonomiyê de, di hilberînê de, di her tiştî de prensîba otonombûnê
خسربونه وکا کرنه وکا یاسا مدرن یاسا کلتورا مدرن یا آوا کرنا جیانا مدرن یا نوجن یا دمامه یا لی دیروکا کردان ده همین یعنی امگاوا کو بتگه اوتونومی خسربونه ام دیروکا کردان حول بدن کو بخوینن ام دکارن ببینن کو کرد جد دستپیکه و رفلکسیف یعنی رفلکس که بخوا یا خسریه یا خسربونه یا اوتونوم بونه her vakit hebune. Ahmedi Khani ya vaka kenarbun, kenarlı, dağlı, kenarlı izah dike. Le ev ser esasa ve ev ki em dikarin bejin ku Kurt çicar navendeke monoteiste nebune her vakit evka viyada bune yani vaka aliye viyada bune de periferiya viyada bune kenara viyada bune kenara yatsen navende evji nav kurda da kultureke siyasi yani felsefeyeke siyasi ve avakırne ukriye tradisyon ku her vakit jibo xaparastini xweseriye reseniya xwe reflekse kêvanî tradisyonal hebûye. Neçin berdûr ji ew kê dest pê bikin ji mesela peymana ittifaka ku em dibêjin ittifaka mîrektiyên Kurda û bi Osmaniyê dest pê bikin yek ku bi saya Yavuz Sultan Selim û İdrisî Bitîsî de tê holê mirov dikare bêje ew mesele li ser xweserbûn yani yan otonombûnê hatiye holê lê em dibînin ku otonomi parêzî her vakit di hemîn demê de bi probleme ji bo dîroka Kurdan. Ji ber ku otonomi parêzî çi carî serveriyeke total, serveriyeke tewayî nadete, nas nake, işlere nadete. Her vakit di nav evka otonomiya tradisyonal de serdesteke nasnameyeke jorîn, nasnameyeke universal yan dînî yan imparatorî heye ku tu di çarçûwa viya da tu xwe seriya xwe peyda dikî. Ew jî timî bi probleme. Dîroka Kurdan, dîroka siyasiya Kurdan hem di saya xweseriyê de otonombûna otonomî parêziyê de otonombûnê de xwe heya niha parastiye lê di hemînga wê de di saya viya da jî ji ber ku ew xwe negihandiye nasnameyeke ku serbixwe ye bi temamî serbixwe ye siyaseteke felsefeyeke siyasî wisa nebûye heya roja me ya îro jî ew problema esasî sereke ya netewek Kurd e ya siyaseta Kurd e ya ciyana entelektüeliya Kurd e. Divir ji bo ku bêtir meseleyê em ew bikin bi hûrgilî vekin divê biçek zêdetir ferqa xweserî û serxwebûnê em bipeyvin veka gotinê sosyolojîk veka gotinê felsefîk veka gotinên ku norma hebûna jiyana sosyal têde hene. Biya min ji aliyê sosyolojik ve ev ya problema ne ji bo Kurda ji bo civaka Kurda
خوسری دا یعنی ام به گوتنین ترکیه بکن یا راستی گوتنین ترکی جی پر اوکن دویواری دا منطقینا خوسری parastına özgünlük yani özgün ki özellik cüvette şu geridan ki navbara özgün u özek de heye çava kulida خوسری و خبون و دهوه لی problem دور دا ایرو او ده پشبری جیوات مدرن دا جی حتی problem اساسیه پست کولونیالیزم جی او جیواتین او کلتورین کوج کولونیالیزم قاشو درکتن و دواندا ایدئولوژیا جیانا انتلکتوال یا وگرا خناسی خبونی öze dönüş tevgereke usa dest bikir de rafşa postkolonyal de le problem de verda problema mezin de verda eve ku dema ku gazibe vegera ser xoseriye reseniya kulturi nasnameyi tekirin o mesela xoseri özgünlük degeheke nisbiye relatife kijan kijan xoseri jiyana sosyal ne vaki çiya u daru tişteki darengi tişteki maddiye kututkari وەکە کەورێک دەین لە جیەکێ و پشتێ سەد ساڵا وەگەری و بێژی عینی وێ کەوری پەیدا بکی ژیانە سۆسیال یا کولتوریدا تشتێکی وسە تن نەیە ژیانە سۆسیال ڕۆبارە چەمە ئەو دەهەرکە خۆ ڕێفلەکسیڤە و هەر دایم دناو عینی بیستێکێدا دەقەیەکێدا سەعاتێکێدا ژی تێگوارد tiştê veka dîroksan dibêjin yanî dîrok nayê dubare kirin ya rastî qestevan ev çi carî di jiyana sosyal de hemîn tişt bi hemîn awayî namîne bi taybetî di dema evka otonom bûnê da xweserî bûnê de jî wer namîne ji ber ku xweserî bûn otonom bûn di çarçûwa nasnameya jorîn ya din, imparatorî yan neteweyekî serdest de di nav têkiliyê de ye û her daim ew şiûra şiûra xweserî, kultura xweserî ji aliyê şiûra kolonyal ve tê guhertin, tê manipüle kirin, tê naveroka wî tê ev kirin yani ew öza ku em dibêjin tê îro her kulturê ku berê kolonî bûn, berê bindest bûn, her nasname îro bi problemên mezin ya ne tenê yani kolonî. Hatta mirov dikare bêje problema Türkiye, kultura Türka ya İranê ya prosesên modernîzebûnê îro bi vê evkê mirov dikare bi vê problemê di vê çarçoveyê de mirov dikare bipeyve nêrînên modernîst ya rojavayî weka şablon xwe re neqil kirin ew nêrînên rojavayî gelek tiştên xweserî ya tradisyonal di kultura wan de guheran û îro ew nikarin wê şiûra xwe ya xweserî bûnê ew bikin. Îro Îran jî, Tirkiye jî, Ereb jî, komelgehên Ereb jî di nava di vê buhranê de, di vê şîzofreniya kulturî de
جبر به مسئله کو او ج عالیه که دخوازن کو ج مدل روجاوایی یکسر به توایی به رادیکال شخورا özek پیدا بکن yani خسریک رسنی پیدا بکن به یاراستی او رسنی نکاره چاوکو او تصور دکن نکاره وی پیدا بکن بگوتنه کدن مثلا از ببجم ادوارد سعید رخنه اورینتالیزم آنی جروشلاتیان را گوت کو او روشلات بونه او کلتور زانین روشلات بونه کو هون خود ناسن یا راستی او نراستی او سخته راستی نه او تصور روجاوایی سروه لو راجع إيرو لولات إسلامي بتايبتي لروشلات بالتوائي بروسيسن إسلاما راستين عربا راستين تركي راستين وغيرها خسرية إيرانيين راستين بروسيسن أوسا دست بكرن دان دست بكرن لی داویه دا پشت او قص ادی 20-30 سالن انجام دا حقیقتا راستین یعنی حقیقتا خسر کی جانه دوی باری دا ام نکارنا بگیم چما اوسایا جبر کو دما کو اوتونومی تنه به نه شو کنم که گشت اکسرتی برین بو یک دقیقه جبر پروبلمه که رژی بپرسم چیه پروبلم اولا اکتباجه که یک سرتی برین اولا رژی پروبلم هیا ده او کده ده تنه دبکو او تنه یا وی حوالی به ها یعنی پروبلم ده کمپیوتر بیده یا اینترنت بیده به حواله کساد نویسان دیه بنیرک بگورن بله او قص زیده من سر و بابت خاص ببجم یا نورمال راستی خسری بون اوتونوم بون دستپیکا تشتای احساسه تشتکی پر گرینگه رفلکسه که جبو پاراستنا هبونا ناسنامه کلتور پر یا تاککز یا شخصیتی یا کسیتی پر گرینگه دسایا بیادا گنزیسا دسپیکا کردبون ازنبونا تاککز دسپیدیکه لی جبر کو اوتونوم بون هر وقت د چارچوه حدودک دیه و د سر ویدا ناسنامه که جورین سردسته او حتی کو خواه نگهینه سر خبونه او نکاره جخورا نورمک میسوگریک هبونه میسوگر بکه یعنی نورمکی هبونه میسوگر بکه بله فرق نابرا خبون و سر خبون دا وکا تنی پرفیکسک سر تی نشان کرن لی وکا تیگه وکا هلوز وکا نورما هبونه وکا فلسفه هبونه او تیگه هکه کو ج ناسنامه کرا ج کلتور کرا ج نتوه کرا ده حال خدا ماف و مشروعیت هبونه انشاء دکه و آوادی که ملتن کو کلتورن کو دناو پروبلم بونه دانن او همو جبو کو خواه تنه ده ناو خسریه ترادیسیونال ده به حدود کرنه او پرسپکتیو وان ویزیون وان نورم وان سرخابونه
تنه فلسفه وانی سیاسی یا کلتوری یا سر خبونی تنه لورا او کتنه و حال کریزه هبونی و اگر خواناسی یان خبون خو نگهین ریگه ها سر خبونه بگومان او داویدا یا و ور سر اوکه سر نصنمه سردست دا یعنی د کریزه که کلتورال یا ام بجن جرا بجن شیزوفرنیک یا دو کلتورا دا دو افتا دواره هیینی دا بمینه دبر خازم پر گرینک او بکم که نابرا هیین و هبونه دا پر باشه که ام فرقیت جداتیه که مزن ببینن هین او تشتكو ام تيدا تشدبن يعني ام او اوبجكتيفه نسنله دارنجيه او كاويدا زيدا او كامتنيه او تراديسيونال جمالا شو خبر خزاي هاتيه اللي هبون وكاكو حمو فنومن سوسيال يا مودرنيتي دبي تشارچويدنه تنی بریا تا که کسبون و özne bun کرده بون از خوشنگ دیبیم لی باورم و تابی کار نیفهم کردن لما کرده دیکیم لی کرده بهتر زمان ناسیه نه سوسیولوژیکه برده کرده بونی هبون و آواکرنا هیینیه اگر اوجی برگه ها سرخبونی چیده اگر خبونک خو و آوانک درگه ها سرخبونی ده او محکمه و حالاکو آنها حالیمه و محکمه و حالیمه او نتنجبو او پرینسیپا سوسیولوژیک و فلسفیک نتنجبو نتویان یا نصنمهان کلتوران هر وها جبو تا که کسان جبو کملگه هان جبو سایه به هر آوایی دوی ام لبر تشتکی او بکن اشکره بکن زلال بکن باش زلال بکن او جی او کو سرخبونا کو رگه ها سرخبونا کو نورما میسوگر کرنا هبونه که سوسیاله حقیقت که سوسیاله کلتور نتبای ناسنامه و هر وکیدن دوی رگه ها سرخبون یعنی چالاکی ها سرخبون آوا کرنا سرخبونه یا لوگیک یا کو هر باش هر نورمال اوه کو جه پروسس اوتونومی بونه و در باسده جبر کو اوتونوم بون دسپیک دا خبونه یعنی دسپیک خبونه به هیچ شاخه هبونه به مسئولیت گرتن لوراجي تاكا كاس بهشمنديا خا مسؤوليات خا دقرا تشتكي عيني وقت ده كاتيجوريا تجاه كأخلاقية جبركو حتى كو برسياريا تاكا كاس تنبا لور أخلاق برس أخلاقي أم نكرنا بك أخلاق دناو جيواتا دا كولتورا دا دناو إنسانا دا ويغاوي هيا غاوكو مروف هشمنديا خا برسياري بخا قرتيا یا خواه گرتیه بزانه بون گرتیه سر خواه لورا لور او کاتگوری واری او کداجی و او کرن لی اوتونومی یا خبون و سرخبون دا فرقیت که دنجی یا گرینگ او کو سرخبون ده همین دمیده نتنه دبجه کو به هشمندی خواه یا به خسری خواه هبه ده همین دمیده او پروسسه که چالاکیه که کو
او سردستی ناسنامه سردست کو لسر اوتونومی بونا ته فرض کرن و و مانیپوله دیکه و دگوهرینه و خراب دیکه لدجی ویجی برتکه که یعنی لدجی ویجی پروسسه که کو خواناسیه که دکولونیال پیدا دیکه به پروسسه که چالاکیا دکولونیال مروف نکاره خواناسیه که یعنی خبونه که میسوگر بکش خاره انگو سرخبون او رگه ها پارادیگمایه او تشتکی سیاست فلسفه سیاسته او کار سوسیولوژیکه که جبو پیشکتنا خبونه خستری اوتونومیه جی ریو دیگه امکان درفت دیگه به سرخبون اوتونومی و خسربون ایلا لبت نکره خواه هبونا خبر دوام بکن اگر ام دیروکا کردان به شعبه بخوینن بان هر دو کاتگوریان بان هر دو تیگهان به آوایی بخوینن اما به سدان دانه سدان پراتیک تنان میناکن نمونه این تاریخ اتکارن دستشان بودن لی یه هر داوی یا کو هر یک جمع بخواه جیایه وان روژا دیجی پیدا دیجی او کو اون زانن سالن هفته ای دا شمندیا سیاسیا نتوه پرورین کرده قوناغک نو یا وکا بر ریگه ها سرخبون پاریزیه دست بکر دبر دا پروبلما سرخبون خوازن یا سالین هفته ای جبر رئالیته یا سوسیولوژیک یا بدمه او بکو سرخبون پاریزی لسر پروسسا نورمال یا خبونه خپارزی اوتونوم پارزی و نمشي او وكا راديكال او كي دست بكر وكا بين كوبوش وقطاندنا كي دست بكر لي بو بروسيس كي جرينج ياكو ام دكارن بيجن كو او نرخن وان بينجي ستالين داوي اكو حتنا اواكرن او كردادا سياستي لا دستايا برجهدا دستايا برجهدا يقول شورش قريبو مودبو و گوهرتنكي راديكال ديروكا كردادا سياستا براغماتيست يا PKK دناو او که دا دناو پیشبرکه که رقابته که دوش ده جهر کسی خواست که جهر کسی بهتر به ریگه ها سرخبونه شخار بگره و وکا خواه او که کر حتی کسی که اوتونومی و ازرکلی که نظرم چه دانین سر زمان وان وکا خواهین وکا دجمن یعنی آجانın işbirlikçinin dijmin nişan dedem. Le pişte despeka salin 2000 ev kaxa guherandın. Ev regeh guherandın. Ev paradigmayı guhertin. O ev keda kirin özellik. Ev özellikçi özellikle sivil yani erkek kirin. گوتن که ما دولت سروخه ما آویتیه زبلا دیروک و یا راستیجی یعنی نه تاکتیک بو وکا پولیتیکا بیا بسروبر وکا توتارlı بجن او که کرن
بجیانین و ببه دیسکورسی ببه پولیتیکای تفگریان حتی کو او دست بکر حتی کو او چالاکین هنده کو او دست بکرن چالاکین هنده که چالاکین یا راستی özellik خاصتنا otonomi yani her hindik retorik ev yani axaftın ev diskurs ev bu de encamı da yani bu gotineki evke de davia roje de bu sabuku özellik hatta kriminalize kirin xastına özellik bu kurdan hatta kriminalize kirin yani eko otonomiye bu xaze otonomi bu ne bu xaze ku normal hem jiyana tradisyonal da dirokede hem jid vaka jiyana modern ya civakin modern da hukuka modern da demokrasiyen modern da norma hebuneye edi nay tercih kirin nay münakaşe kirin norma hebuna moderne otonomun le dinav Türkiye'de jibo Kurdan ev kastın hatta kriminalize kirin hatta terörize kirin edi kiku pişti hendekan bahsa otonomiye bike ev teröriste ev kriminale verin em je encam gider çima işte van praktikin 20 sali 30 sali de hatta bir noktaya ku otonomi gavam dibejin hevan otonom refleksa hebuni yani khaseriye khabuni refleksa khabuni ne tane mesela idareye siyasi ya bajareke ya heremeke ya evkiye refleksa khaseriye refleksa otonom bu ne jibo zaman refleksa otonom bu yani her tişteki fark var ya cudane tu jibovi mafeki hebune ya be khaser yani khaser be politikayı khaser yani embelin mesela للدرسمي بالزازكي بالدملكيتي اخافتن يان باورمنديا وان يا ريا حقه فرقك جين دنيا كردستاني او رفلكسا اوتونومي دوی بناسکرین کو سیاسی دوی مافیوان او کو او چوا دخوازن بخوا قریبا خوا ناموس yani خوا قانون خوا دینن قانون خوا دینن yani دواری زمان دا دواری باورمندی دا دواری کاروبار اکادمیک دا دواری کاروبار ادبیات دا دواری هر واری دا لیرو بحثا اوتونوم گاوا کو بحث بکی ناکرده دا دیکی جانواری دا ببلابه وکه کو دسپیکا یانجی رفلکزدانا کو بسایتا حضر کرنا ماجی دستی هنکن ام بگرن بو حشی بخواه بفکرن بخواه هبن ومسؤوليتها بخواه بگرن و يعني دوی واری دا جی مورالك اخلاقك سوسيال بخواه قريبا او بكن تبكن بيت تبكن يرو او مورال هاتيه كريميناليزه كري انجام من اول يعني انجام دبي نيرينا كو دبي تيزي لكو از خازم او بكم دمكو اوتونومي باريزيه دمان نوجندا مودرندا يرودا تو به پرسپکتیوا نورما سرخبونی رگاه سرخبونی بکی خسری بخواجی اوتونومی بخواجی جتره وکه حقك روا و نیدید بگومان هشمندیا کولونیال جته بتر دنابرا خسری بون اوتونومی بون و سرخبونی دا
گریدانی چه دیگه اوی گریدانی دوی گریدانی ده او پر حساسه پر رفلکسی ویشته خورتره او دزانه کو دناو 25 میلیون انسان ده به دیروکه که به 1000 سالان دناو ملت که ده مافی خسریه مافی خبونه و کنگه و بهرکه سر رگه ها سر خبو خزیه سر رگه ها نورمال جبر کو مافی هبونه تنه ببی آوایی کار میسوگر کرن گارانتی کرن رجاء من جو کسین کو گوتن ما سرخابونا کردستان ما آویتیه تاریخ زبیلگه ها تاریخی دیروکه بلا هرن جور و پاشته بگرن اگر او دخوازن و کرد هبونا خواب پاریدن بچه آوی شوید ببلا بن نه وک نتوه وکا حتی سبات کاری ببن بجن از ترکم لی کوکامان کرد حتی به فرمولاسیونی کاری بکن حتی کرد آلترناتیوان یا سرخابون تونه به او ماف بخواجی نایی داین او ماف اوتونومی تنه در ریگا پاراسنا ریگا سرخابونی دا کاره ببه او که ناف درفت هم ده ناف ترجیح هم ده بله نوت لكن او اخفتن وكا مقاله د كوارا رامانا هبوني يكو نيزه وك دست بشاني بك تيدا وك مقاله ورا بشاندن اكو بيتر خازن تشنا تفرعات بخوين او بكن بگومان کارن جوی کواره بخوینن ساعتک در باس بو من گوتی بو ساعتک که اگر پرس هبن از برسوا پرسا بدم و ببی آوایی جی تشتین کو مجبیر کریه تشتین گرینگ اکو ما او نکر ما بحث نکر اما بحث ماجیک یک دقیقه از یا بگوهریم تمام پرس تنه به پرس کریک تنه نه باشه چما پرس کریک تنه از اجکمایی دمینم از ببین یاری نمکو حیانها ریگاه سرخابون دناو چه سیاست ها کردی چه ترادیسیون ها کردی حیانها چاواکو پیوسته نهاتیه هشمندیا سرخابونی نهاتیه اینشا کرن ریگاه سرخابونی نهاتیه اینشا کرن بله گلک پروژه سیاسی پارتیان پروگرامان به دهان هنکو او داویا سرخابونا کردستانی ده پاریزن لور تشتکی گرین که اوه کو ام به چه سوسیولوژی و چه مشروعیت تاریخی بحثا سرخابونی بکن یعنی کنسپت سرخابونی ده ام آرگومت چیه جبوکو خواه بپاریزن جبوکو او رگه همه او نیرین همه پروژه همه سرخابونی جعالی کسین دنجی و نه تنیجی کردان جی و کسین دنجی تقریبا وره وکا راسیونال وکا لوگیک منطقی وکا روا وره دیتن ام چه آوائی به دخواز دکن دوی واری دا از باورم قلسیه ما هیا قلسیه که کرده یا سیاسی هیا از ببه گوتنه مادم پرستنه ببه فرمولاسیونه از اخلاص بکم دیروکا کردان حیانها یا سیاسی حیا ورا مروفت کاره بیجه کو دیروکه که اوتونوم بونه اوتونوم پارێزیە
او هن پروژین سیاسی سربخاجی حتی د مثلا به داوی نمونه کود من داوی دا افکا دا جی حتی د اوکا هویبون و آزادی دا جی او المنت هنه دور دا از گوتنی خو خلاص بکن من دید کو پرسکه از بله از مفهم کرد مثلا از پرسواگی بکن بگوت پشتی هندکان اوتونومی هاتیه کریمینالیزه کرن مبستا و چیه از باور مبستا من جپر زلاله هندک دواکو دیگوتن هندک جبو چی تیا آوا کرن جبو چی و هندک آوا خورتا بباوا ایگوتن ما yedi evkaka yani otonomiya xayamaya bakın özellik demokratik özellik ya bakın sernavi biya hendek şer'i hendek adı şer'i hendek o devleta Türkçi evkaki vakaku Jinnuva Kurdistani istila ve işgal dike des bir şereki kır ku hember ve mesela otonom bu ne bu yani diskursa otonomi bu de metafora hendek da de numune hendek da ya rasti tişte ku hata terörize kirin kriminalize kirin hastana Kurdan ya otonomi ya khaseri hastamın ji eva yen ku federasyon dixazin hene evan libir ez gredana xabun u ser xabuni yani wan du تگهین کو وککو زد هاو تی نشان کرن وککو دوبندی تی نشان کرن بحثا من اوه بگومان فدراسیون پر زیده پروژه سیاسیه yani من بهتر تگهین خبون و سرخبونی وقت تگهین سوسیولوژیک و فلسفیک افکر نتنی سیاسی izah le federasyon diyare beguman aliyevi sosyolojik ve fenomenek sosyolojik aliyevi ciheye le beter projeye ki siyasiye u gelek gredayı be faktora sosyopsikolojik yan ve ka baveri yani baveri güven yani güven وکه مورال جی پرپرسیاری اوه کو تو بقاسی برجوندیا خواه برجوندیا یه دنجی کاری بپارێزی بحثا فدراسیۆنê babeteke din weka projeyeke siyasî babeteke din lê ew tiştê ku min ji bo otonomî got ew tişt di hemîn giraniya xwe de ji bo federasyonê jî derbas dibe heta ku rêgeha serxebûn nebe rêgeheke real û mümkün derfeta serxebûnê di pêşberê milletê Kurd de nebe ewkeke real dewleta Türk çi carî bi dilxwazî bi diniyetî bi humanîzma bi demokrasî bi niyeta xwe moral sorum ewkê yan ku em bêjin di hişmendiya otonomî de heye piştgiriya projeya federasyonê yan guhartina ser federasyonê nade bêguman federasyon jî neveka serxebûnî ye li wir pejirandina serdest pejirandina devletê bi qasî otonomî nebe jî pejirandina devletê li wir roleke girîng dileyîze yani divê ew amade bibe ku em pêra di nav têkiliyekî federatîv de bin projeyekî federatîv de bihewra bin
او جي بيامن حيا كو كريزا هبوني دناوبرا كردو تركادا نتوا كردو تركا كردستان وتركيا دا حتى كريزا كي مزن يا بهورا مايني خو ندا در فتا فدراسيوني تنه او نرنامنا جبو كسين كو ببروجه فدراسيوننا يعني وك او كتبجمنا وك سياسات وايديولوجينا وك سوسيولوجي كتبجم بلا اوجي بري هرتشتي بري خبدن ريغا سر خبوني ايكو فدراسيوني در فتا فدراسيوني در خولي امكانا احتمالا سرخبونا كردستاني تاني او كريزا هبونا بهوربونا بتركارا در خورتي وكريز جي بلكي هشمنديا كولونيال يا تركا ببي مناسبتي ببي الكفتي تكارا بقوهرين بلي والله هبيدارم برسوامن او با ازانم برسوامن نه زيادة سياسية اللي جبركو بري هرتشي من اخفتنا اخر زيادة متخص وانتيجاهم بيتر بالسوسيولوجيك يمكن يعني سرخبون جي بر بروجيك سياسي وكا ايديولوجيك ديال بل سرخبون جي وكا اوتونومي جمرة بري هرتشي تجاه كفلسفيك و سوسيولوجيك سرخبوني بفيا ويا بكن يعني حياة زاروكك دستي دياخا دستي بسياتان او نكا جيفانقتا او نكارا بمشا نكارا ب او كيخا بهشمنديا خا بربرسياريا هبونا خا بخدستي خا قدر خا بخدستي خا او قدر خستن دستي خا بتني سر خا بوني وممكنه او بيغومان دوي واردا فدراسيون جي فورماكي بيه يعني فورماكو قدر خدخي دستي خا بهوانو اس لبر برستننا لبر دقدينم حتى د برنامج كدن دا ام هدو ببینن از باورم د هفته پیشیامه دا ام ند رامانو کوملگه اللي ممكنه ديالوغا اكاديميك دا ام بين بحث حيا برنامج كدن بمن دخير وخشيه دا هويدارم كيرهاتيبو وكيرهاتيبو